Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kimeza TV. Ni umwanya w'amakuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangirire kuri izi ngingo z'ingenzi. Leta yashyizeho umusoro ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Imbeba bayitegera mu nzira icamo, mu magambo ya Colonel Retired Ruhunga. Turaza kunyarukira mu karere ka Nyamasheke aho umusaza w'imyaka 60 bikekwa ko yiyahurishije umuti wica imbeba. Abakora ubucuruzi hagati ya Goma na Rubavu bikubye kabiri barenga 30,000 ku munsi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 yaciye amarenga yo gufata Bukavu. Ni mu gihe abasirikare 84 ba FARDC bashinjwe guta urugamba no guhohotera rubanda muri Kivu y'Amajyepfo. Turanyarukira muri Chad igiye kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zo guha FARDC umusada. Muri Ghana hatawe konteri 12 zari zuzuyemo amadolari. Naho muri Sudani y'Epfo, Perezida Kiir yirukanye ba Vice Perezida babiri n'ukuriye umutekano. Turanyarukira muri Libya havumbuye imva rusange ishyinguyemo imibiri y'abimukira. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump ngo ntazemerera abaturage ba Palestine gusubira muri Gaza nayigarurira. Muri Isiraheli ho Netanyahu yitabye urukiko aregwamo ibyaha bya ruswa. Turasoreza amakuru yacu mu Bubiligi buri gusabira u Rwanda ibihano bikakaye. Ikaze mu makuru arambuye mugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. Leta yashyizeho umusoro ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Inama y'abaminisitiri yemeje amategeko n'amateka mashya ajyanye n'imisoro aho ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye kujya byishyura umusoro ku nyongeragaciro. Asobanura iby'iyi misoro nyuma y'inama y'abaminisitiri yayobowe na Perezida Paul Kagame, Yusufu Mulangwa, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, yavuze impinduka zemejwe ku misoro ziri mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni imisoro yari isanzweho ariko serivisi zimwe na zimwe ntizishyure. Aho ni nko mu bikoresho by'ikoranabuhanga bitatangaga umusoro ku nyongeragaciro. Ubu bikaba bigiye kujya byishyura uwo musoro. Ibindi ni ibicuruzwa bimwe na bimwe bigiye kongererwa imisoro harimo inzoga n'itabi. Muri aya mategeko mashya kandi haninjijwemo imisoro mishya kuri serivisi zo ku mbuga nkoranyambaga nk'iz'ubucuruzi bikorerwa kuri murandasi. Kuri iki, Minisitiri w'Imari yatanze urugero rw'ibizishyura kuri iyi misoro agira ati abanyarwanda benshi bakunze gukoresha serivisi zo hanze nka Netflix, Amazon n'izindi serivisi zimeze nk'izo nazo twemeje ko hajyaho umusoro. Murangwa yasobanuye ko icyatumye leta itekereza izi mpinduka ari ukureba urugendo rw'iterambere ruri imbere muri iki cyerekezo cy'iterambere ry'icyiciro cya kabiri cya NCT2 kandi hakenewe amikoro. Yagize ati kugira ngo iki gihugu kive mu rugendo rumwe kigere ku rundi bisaba ubushobozi kandi ubwo bushobozi ni imisoro. Imbeba bayitegera mu nzira icamo, mu magambo ya Colonel Retired Ruhunga wa RIB kubitwaza ko batezwe ruswa y'igitsina. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Colonel Retired Ruhunga Janot, yatangaje ko abantu bavuga ko batezwe ruswa y'igitsina nta kuri bafite, ahubwo baba bafatiwe mu byo basanzwemo, gusa ngo n'abayibateze baba bakwiye kubiryozwa niba atari bo batanze amakuru. Ibyaha bya ruswa ni bimwe mu bikorerwa mu bwihisho byagera kuri ruswa ishingiye ku gitsina bikarushaho gukomera. Ku itariki 10 uku kwezi ubwo hatangizwaga icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu nkiko, Colonel Retired Ruhunga Janot yagaragaje ko abantu bavuga ko batezwe ruswa ishingiye ku gitsina baba basanzwe babirya. Ati gutega umuntu ruswa niba bayiguteze kuki wemera kuyifata? Kuvuga ko umuntu aje kugusaba akazi aravuga ati dusambane ubundi umpa akazi nawe ukemera warangiza ntukamuhe, ntibivuze ko yaguteze ruswa kuko mwasambanye kuko yaje kugusaba akazi. Ntabwo mwasambanye bishingiye ku rukundo mwagiranye. Murumva ko iryo shimisha mubiri riganisha kuri ruswa ni nk'uko umuntu yaza kugusaba serivisi agatanga amafaranga uwayahaye akayakira ntamuhe iyo serivisi. Kuvuga rero ko ari ugutega ntabwo ari ugutega. Uyu muyobozi yavuze ko uwateze n'uwatezwe ruswa baba bakwiriye kubiryozwa mu gihe amakuru atatanzwe hakiri kare. Dusimbukire mu karere ka Nyamasheke aho umusaza w'imyaka 60 bikekwa ko yiyahurishije umuti wica imbeba.
Ngirinshuti Andre wo mu karere ka Nyamasheke yitabye Imana nyuma yo kunywa umuti wica imbeba, aho bikekwa ko yiyahuye nyuma yo kuribwa n'ikiryabarezi. Byabereye mu mudugudu wa Rwinkuba, umurenge wa Karengera, ku itariki ya 5 ku kwezi, nibwo ubuyobozi bw'umurenge wa Karengera bwahawe amakuru ko uyu musaza w'imyaka 60 yanyoye umuti wica imbeba. Icyo gihe yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Karengera, agezeyo bamwohereza ku bitaro bya Bushenge, ari naho yaje kugwa mu mpera z'icyumweru gishize. Hari amakuru avuga ko uyu musaza yanyoye umuti agamije kwiyahura nyuma yo kuribwa n'ikiryabarezi 250,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Yajya mu rugo gushaka andi miliyoni 3, agasanga umugore we yayimuriye mu bundi bubiko atazi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karengera Bigirababo Moise yabwiye itangazamakuru ko umuryango wa nyakwigendera ntacyo wigeze utangariza ubuyobozi ku cyateye umusaza kunywa umuti wica imbeba. Abakora ubucuruzi hagati ya Goma na Rubavu bikubye kabiri, barenga 30,000 ku munsi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko nyuma y'aho umujyi wa Goma wigaruriwe n'umutwe w'M23, abambuka umupaka muto uzwi nka Petite Barriere uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenga 30,000 ku munsi, bavuye ku 2,000 hagati ya 14 na 15 bawambukaga mbere. Iyo ugeze ku mupaka wa Petite Barriere muri iyi minsi, usanga hagaragara ibihumbi by'abaturage bakora ubucuruzi hagati y'umujyi wa Goma na Rubavu, bakomeje ibikorwa byo kwambutsa ibicuruzwa byabo birimo ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi. Meya w'umujyi wa Rubavu Murindwa Prosperi yabwiye itangazamakuru ko nyuma y'aho umutwe w'M23 ugenzura umujyi wa Goma, ubuhahirane bwakomeje ndetse bunarushaho kwiyongera. Ati ubu tuvuga ko umwuka umeze neza, abaturage bo mu Rwanda bose bari mu bikorwa byabo, ariko bajya no guhaha muri Kongo, abarangura cyangwa bajya gucuruzayo, ariko abanyekongo nabo barinjira mu mujyi wacu bagataha amahoro. Ubu rero akarere kongeye gushyuha, mu mujyi abantu ni benshi, ariko igishya kirimo nuko umubare w'abanyekongo bagenda mu mujyi wa Gisenyi nabo babaye benshi. Yakomeje agira ati icya kabiri, ubwo turavuga ibyo twumva n'abaturage bacu bavayo, ni umutekano. Umutekano wo mu mujyi wa Goma bakundaga kutubwira ikibazo cy'umutekano, ikibazo cya za ruswa nyinshi, ahantu hose bagenda bahagarikwa bakwa amafaranga n'inzego za leta, ariko uyu munsi baragenda bagasanga hari umutekano, bagakora amasaha menshi kuko umupaka uri kugera saa 12 z'umugoroba ugikora. M23 yaciye amarenga yo gufata Bukavu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 yaciye amarenga yo gufata Bukavu. Umutwe wa M23 kuva ku mugoroba w'ejo kuwa mbere tariki 10 waciye amarenga y'uko ugomba kujya gufata umujyi wa Bukavu wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu rwego rwo kurinda abaturage babo bakomeje gukorerwa ubwicanyi n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wabitangaje biciye umuvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka. Ni nyuma y'uko mu cyumweru gishize ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishe abantu babarirwa mu 9 nyuma yo kubasanga muri kamwe mu tubari two mu mujyi wa Bukavu zikabarasa. Usibye ubwicanyi, ingabo za leta zinashinjwa kuba zimaze iminsi zisahura abaturage bo muri uyu mujyi, ibyanatumye abaturage baziha igihe ntarengwa cyo kuba zamaze kuhava. M23 ejo kuwa mbere yasabye ko ibyaha bikomeje gukorerwa i Bukavu bihagarara, bitaba ibyo ikajya gufata uriya mujyi mu rwego rwo kurinda abaturage bawutuye. Yagize iti AFC M23 yumvise imiborogo y'abaturage b'abasivile muri Bukavu, aho FARDC n'abambari babo bakomeje gukorera abaturage amahano atavugwa, ari mu bwicanyi no gusahura byateguwe. Ibi byaha bigomba guhita bihagarara, nibitaba ibyo tuzatabara mu rwego rwo kurinda abanyekongo. Aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi, abasirikare 84 ba FARDC bashinjwe guca urugamba no guhohotera rubanda muri Kivu y'Amajyepfo. Urukiko rwa gisirikare rwa Bukavu rwatangije kuri itariki ya 11 uku kwezi urubanza rw'abasirikare 84 bo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bashinjwa kwica abasivile nibura 10 ikavumu na Miti muri Kivu y'Amajyepfo mu ijoro ryo ku itariki ya 7 kugeza ku itariki ya 8 uku kwezi.
Ku cyumweru ibiro by'ubushinjacyaha byari byatangaje ko aba basirikare bakurikiranweho ibyaha byo gukorera urugomo abasivile rurimo kubica no kubasahura. Umuryango w'abibumbye wavuze ko mu mpera z'uku kwezi kwa mbere ubwo M23 yagendaga yigarura ahantu hanini ibyayiganishije ku gufata umujyi wa Goma, habayeho ibikorwa byinshi byo kurenga ku mategeko birimo kwica abakekwaho ibyaha bataburanishijwe, gusambanya abagore ku gahato no kubagira abacakara b'imibonano mpuzabitsina. Ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu bivuga ko abarwanyi ba M23, abasirikare ba Kongo n'inyeshyamba zishyigikiye guverinoma bose bagize uruhare muri aya mabi. Ibiro by'umushinjacyaha wa gisirikare byabwiye Reuters ko bashinjwa ubwicanyi, gusambanya ku ngufu, ubusahuzi no kwigomeka. Byongeyeho ko hari n'abandi batawe muri yombi mu bice bisatira amajyepfo ku birego nk'ibyo nabo baza kugezwa mu bucamanza. Sosiyete sivile ya Kavumu, umujyi muto uri mu birometero 35 mu majyaruguru ya Bukavu, yavuze ko ku mugoroba wo kuwa gatanu abasirikare bahunze urugamba bishe abantu 10 barimo 7 basanze mu kabari. Abasirikare ba FARDC batangiye kuburanishwa ni abataye urugamba mbere y'ifatwa y'agace ka Nyabibwe muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Dukomereze amakuru yacu muri Chad, aho bagiye kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zo guha umusada FARDC. Igisirikare cya Chad kiri mu myiteguro yo kohereza ingabo zacyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha ku rugamba ingabo za kiriya gihugu ziri mu ntambara n'umutwe wa M23. Ni amakuru yemejwe na rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Chad mu itangazo ryamagana kiriya cyemezo ryasohoye. Amakuru avuga ko ku cyumweru gishize aribwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye muri Chad rwihishwa mu rwego rwo gusaba mugenzi we Marshal Mahamat Idriss Déby Itno kumuha ingabo zo kumufasha guhangana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zimusumbirije. Tshisekedi yiyambaje ingabo za Chad nko kugerageza amahirwe ya nyuma y'amasaha make abakuru b'ibihugu bigize imiryango ya EAC na SADC bamusabye kujya mu mushyikirano na M23. Umutwe we yarahiye ko batazigera baganira kuko wawita w'iterabwoba. Ishyaka Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad mu itangazo riheruka gusohora ryagaragaje ko iki gihugu kiri mu myiteguro yo kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Litifact iramenyesha abanyagihugu n'abanyamahanga ko agatsiko ka gisirikare kari kwitegura kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri shyaka ryibukije ko atari ubwa mbere Chad igiye kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko mu 1998 Marshal Idriss Déby nabwo yohereje ibihumbi by'ingabo muri iki gihugu mu gihe habaga intambara ya mbere ya Kongo yasize iherezo ku butegetsi bwa mugenzi we Marshal Mobutu Sese Seko. Reka tunyarukire muri Ghana, hatahuwe konteri 12 zari zuzuyemo amadolari. Inzego z'umutekano muri Ghana zakoze umukwabu udasanzwe zitahura umurundo w'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amasedisi ya Ghana na zahabu byari bipakiye muri konteri zifashishwa mu kwambutsa ibicuruzwa. Izi konteri zari ziri mu nyubako ibikwamo ibikoresho mu gace ka Sepeyman ho mu majyepfo ya Ghana. Byagaragaye ko amafaranga harimo n'amiganano. Inzego z'umutekano zagiye kuhasaka nyuma yo guhabwa amakuru ko ari konteri zibitsemo ibintu biremereye. Ayo mafaranga y'amadolari yasanzwe mu dukarito dukoze mu mbaho, tukaba twari twuzuyemo sima. Utundi dusanduku dukozwe mu mbaho twafunguriwe muri iyi nzu ubwo hakorwaga uwo mukwabu twabonetsemo andi mafaranga, inyuma bagaragaza ko harimo n'amakara. Inzego z'umutekano zatangaje ko muri uwo mukwabo hari n'izindi konteri 2 zitabonetse kandi byari bizwi ko zirimo indi mitungo, ariko bavuga ko bakomeje ibikorwa byo kuzishaka. Gusa bakomeje no gushakisha abantu 4 bakekwaho ibi bikorwa, barimo umuyobozi wabo bivugwa ko yitwa Ali Haji. Mu bindi babonye muri iyi nyubako harimo ibyuma bikekwa ko ari zahabu, inote nyinshi z'amasedi n'indi myenda y'imyiganano y'igisirikare cya Ghana. Muri Sudani y'Epfo, Perezida Salva Kiir yirukanye ba Visi Perezida 2 n'ukuriye umutekano. Muri iri joro ryo kuwa mbere rishyira kuri wa kabiri, Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit yirukanye ba Visi Perezida James Wani Iga na Hussein
Abdelbagi hamwe n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano Akechi Tongaleyu mu iteka rya perezida ryasomeye kuri radiyo na televiziyo by'igihugu. Sudani y'Epfo ni kimwe mu bihugu bike bifite ba visi perezida batanu, inzego zashyizweho mu masezerano y'amahoro muri 2018. Tunyarukire muri Libya, havumbuwe imva rusange ishyinguyemo abimukira. Mu gihugu cya Libya mu ntara ya Kufra mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, havumbuwe imva rusange irimo imirambo 28 y'abimukira munsi y'ubutayu bwa Sahara, hafi y'ahantu bivuga ko bari bafungiwe kandi bagakorerwa iyicarubozo. Ubushinjacyaha bukuru bwatangaje ko imva rusange yabonetse nyuma y'umukwabo wakozwe ku icuruzwa ry'abantu, aho abayobozi babohoje abimukira 76 bo munsi y'ubutayu bwa Sahara bari bafunzwe kandi bakorerwa iyicarubozo nk'uko tubikesha AFP. Ubushinjacyaha bwemeza ko uyu mukwabo wari wibasiye agatsiko, aho abakagize bambuye abimukira batemewe n'amategeko uku kwishyira ukizana kwabo, kandi bakabakorera ibikorwa by'abunyamaswa bikojeje isoni kandi bitesha agaciro ikiremwa muntu. Yongeyeho ko iyo mibiri yashyinguwe hafi y'aho bari bafungiwe kandi ko abantu 3, umunyalibiya n'abandi banyamahanga 2 batawe muri yombi. Dusimbukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump yavuze ko atazemerera abaturage ba Palestine gusubira muri Gaza n'ayigarurira. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahamije ko gahunda ye yo kwigarurira Gaza itazigera yemerera abaturage ba Palestine kongera kuhatura kuko hangijwe cyane n'abasirikare ba Isiraheli. Ibi yabigarutseho mu kiganiro na Fox News, aho yagaragaje ko iyi gahunda yo kwigarurira Gaza ayikomeje ndetse ko abaturage baho yifuza ko bajya gutuzwa mu bihugu birimo Misiri na Jordani, n'ubwo ibi bihugu byatewe utwatsi iki cyifuzo cya Trump. Yanavuze kandi ko ateganya kubaka ahantu hashya hanze ya Gaza kugira ngo abanyapalestine babe ariho bajya gutura namara kwigarurira aka gace. Ubwo Trump yabazwaga niba abanyapalestine bafite uburenganzira bwo gusubira i Gaza, yavuze ngo oya, ntibazabikora kuko bazaba bafite inzu nziza cyane aho bazaba bari. Hashobora kuba ahantu 5, 6 cyangwa 2, ariko tuzabubakira ahantu hari umutekano hatandukanye n'aho hari ibyo byago. Trump atangaje ibi nyuma y'icyumweru agiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, ari nabwo yatangaje gahunda afite yo kwigarurira Gaza. Reka dusoreze amakuru yacu mu Bubiligi buri gusabira u Rwanda ibihano bikakaye. Guverinoma y'u Bubiligi yatangaje ko iri gukora iyo bwabaga isabira u Rwanda ibihano bikakaye nyuma yo kurushinja gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prévost ubwo yari imbere y'abagize inteko ishinga amategeko. Uyu yasabye ko u Rwanda ruhagarikirwa inkunga mu kwerekana ko Ububiligi butishimiye ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umukuru wa diplomasi y'Ububiligi yibukije ko iki gihugu gihagaze ku kuba u Rwanda ari rwo rushyigikiye umutwe wa M23 mbere yo gushimangira ko umujyi wa Goma ziranyeshyamba zeruka kwigarurira atari ko gace ka nyuma zifite kuri gahunda. Maxime Prévost kandi yashimangiye ko Ububiligi bukomeje gukora iyo bwabaga ku rwego rw'umuryango mpuzamahanga kugira ngo u Rwanda rufatirwe ingamba zikomeye zirimo guhagarika ibiganiro bya politike n'ibya gisirikare ndetse no guhagarika amasezerano yerekeye amabuye y'agaciro u Rwanda rufitanye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ububiligi bukomeje gutakamba busabira u Rwanda ibihano mu gihe umubano w'ibihugu byombi umaze igihe utifashe neza. U Rwanda rumaze igihe rwaranze kugena ugomba kuruhagararira i Bruxelles nka ambasaderi, bijyanye n'uko ambasaderi Vincent Karega rwari rwaragenye kuri uyu mwanya Ububiligi bwamwanze. Ububiligi nabwo nta ambasaderi bufite i Kigali, bijyanye no kuba u Rwanda narwo rwaranze kwemera uwo bwari bwatanze nk'umusimbura wa Bert Versimesen wasoje ikivi cye. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV, mugire amahoro.